Aha, too much GH, Muson for me about a PSC capa and a multimina, Ebusian for and some will also done that a footwear do a wap no so, just say, and no my can, Papa, ya winna, no access donna, and Mapuno, and Yadia, so woman cast and poncho, just a idea no, every woman soon, and if I have no Rahana for my switching and one on night for what say, and so Yadia, so one more a day a year, and some mama and can say, Abrabona ya bono, and ya brabono, and then a betcha ya dachum. And now ya braba ye bono and no and a betcha ya dach na see ye agency ya brabon ye de pe ye kasana ye kasache na yentie ye betwana ma ya pa ye nkan hu se dachi bi no and no and e beba be den ebeko ede den etia yen mama ye ndwen ho because ye mprempren dwumadi aye de no and ku editia yen ye dachi afa wotu ho ma no wanu ho mi hu yanka na nsuso na aka eye eche ye kasa aya mama ye ndru eye emebunu no ya sumu na abusuanfo denti ena ma meka eye ensem we ya chese video bi a ababeto eye abonten de abusuan esewani ensese ye ka ede chom eye SHS Graduate I just one more every school any pool party mu and it just one more and nam pool mu I just only say ni JD if you was chilling be what one more actually yan ka say ni kwan some chilling na so chilling na odi nyansa aye den ato I'll just say video na be to abonten oba ne be magina eye pool mu na enya abusua eye empaso agro no eno pool ni mu and I just one more susu edi ebi ewo eye eho no mu a ye video one more no krampo no one more ntimi enya ye pepa no anaso wo mantimi anya den antia de wo video mo ni say oh jai na we ebetimi ahameda achen anase jai na me ma me hu anase ebebe to eye abonten a dachi bi ebia me pempani de bi me petu bi me pebibi a enya de se me nsa ebetimi aka wo mantimi anya so na mum de wo mutimi ye se wo mu hwe video no na wo mo ye den wo mo esere na abusua wo man ko hwe video no ye mbra ye ba ye beto aso for my nimwa and no say dear ye emabunu no wo mo abo ani wodua ani wo pade ani wode wo mo ani bi baku say I just wo mo ade a wo mo endwen hu wo mo ade wo mo ndwen wo mo ankasa wo mo dache empo na koma ba bedwen wo mo busuafo wo mo gu wo mo efi enti nkosi da ben ye bebo eye dewuro afa sa nyoma we hu se enya ade se ebetimi aboa eye wo nipa no ene ebiemo nsusu wo busua dan da videos e babonten any sex videos leaky na any nude videos leaky naked ones leaky just say videos do na ekoso I just say etre enya de say just say eno so eyefe eye nika eye ahomeka dan da empenifo epu I just wo mo entufo say emabunu munyai na sa videos amoye some have affair e won paso na mo di camera simus na mo twa some na mo ha na mo twa mo dware na mo twa na wo twa wo video e send wo boyfriend no kon ba munjai enso so akwa yesem ye mepunu ya yentu wo mo afunu wo mo de wo mo ne se ade a eye fan ade a wo so eye ede acheche wo mo ere entenya de se wo mo betie eye empanifo adane da wo mo koso a wo mo eye enti abusuafo ede nkwa ne betimi aye ede aboa ma emepunu yi enoma wo mo ye ne ya wo mo da ne de ne eto etimi atwa entity ya wo munye mfifi anase enkwadana na wo maso eden enti enkosi da ben ena mo begu mu akasa mo ani mu ase ene mo busu ani mu ase ebedru mre bi afa wo penini bi wo petumide bi na afa wo nsa enka ena mo video bi a abeto abonten pen enam de wa year in the past in the future no eno ena eba be hantel enti ya de ma ye ndwana like adwen yakopon de adom ye no se no minim say aye koso aye kokopro sa adwen no tugu ekokofa adwen foforo ebi edihye ye tirimu aye didi ejuma obi entimi ehunu emepunu no chese youth na aba ne de ye ntufo ye nkyere wo mafuto ye nkyere wo mo de eye na ebeden mai etimi akoso we ene ye kase wo mo ene ye future leaders we ene ye de eye wo mai eba be show mo say ene o mai kafra o man Ghana ye bebre papa because emepuru we ene ye di eye dwuma di bi sei ebe hye wo mo se
for ebi mayor MP, ebi mayor ministers, ebi mayor president, ebi mayor CEOs of a companies any enjume kwa hodo say the beya omayi ebetimi atumpo na omayi so timi abebe krabehwe de na yen kafra esan say ye twapoma amana sen ye tenten na ehu be hia say ye be so de waka na ye de hihye ye agu akwampanifo na ne be ye asanyoma we eto ebetimi atwa no ye hwe na ye because enyoma eye age eye ensemo ebusuafo ha ene ye di dwumadie no esie subscribe to your channel no say wonye ya like videos na share all the social media platforms betimi so follow ye your IG page and your Twitter page @GH_midin ede equia sika padasene yebesaneshia. Too much GH. We did that say Japan. A break PM Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam I say love you. Me dey the Isaac Odwampo. We betun afem the great tampo. Mbrin. Wonu me nka mo ni hwe too much GH. Too much GH. Mo ye too much. Na me so me ye am fire. Too much GH. We are boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. The major prophet Ch0p. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde asonde nti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na ubenya ne yama papa a wope ahwe nyame shira na ura. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.